Chardom niliklar EDBP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Karbiaron barim mate chuarkli chuphijo atum jasmet pet risui jang pen kuru kolak atum kachitebok avi se arkli chomkan chujun choku rongker rongwop do aling tami risui jang atum apan kethan ki momawar sai ki pipon avi laso putha risui jang atum apan chethan chi momawar sai ki pipon je apan Karbi Indigenous Youth Council North East atum pen chipatir pipon si aron barim Youth Convention 2026 sajai mek dipu sarsing teron langkung habe multipurpose sport complex ka salong ke damtang pai ni phai krip li pen cheng pom si pini pai ni phai kritrok arnian ni thoma bharman jaimek padukon laso jaimek along karbiang long pen ang tan di masau pen cheng lok kapre ka hawar pen touch tong dun bangso aron barim youth convention jaimek kibi pon la ke riso ija to maphan karbia tum ke kroi kar khicho karbi arnam la pen kopia posi ke kroi ma kopia posi cr prima dan di gipima kumar phansi charchung charchak o ipuma la pen karbia tum kopia posi ke kroi ma la so ke kroi along kaprek anim pen ka chiton do ma avima ka chiprek kopima la haya putha riso ija tum pen chithan chimum pon padupon Pini ke padu siar ni mati ke pajudar ni aluhi sarpoman pen MLA yang parta CM Dr. Tuliram Ronghang Chitong. Karbiaron barim alam hai hui mayalong thanpon. ইয়াত মানে ইণ্ডিজিনাছ ইউথ কনভেনশ্যন তিনিদিন কাৰ্যসূচী আছে সেই তিনিদিন কাৰ্যসূচী ইয়াত আজি শেষ হৈছে ইয়াৰ ডিমা হাউচৰ পৰা আহিছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আজি আমি পৰম্পৰাৰ পৰা যিটো মানি অহা ধৰ্ম সেই ধৰ্ম জীয়াই ৰখা স্বাৰ্থত তেখেতৰ এটা কনভেনশ্যন এটা ছেমিনাৰ আছে আৰু স্পক পাৰ্চন ইয়াত ডক্টৰ ধৰ্ম সিং তেৰণ আছে এক্স MLA চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং এক্স MLA আছে তেখেতসকল আছে কাংজাং তেৰাং কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ এক্স ডেপুটি চেয়াৰমেন আছে বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন তেওঁলোকৰ আছে লুনচে টিমং এক্স EM আছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতসকলৰ স্পক পাৰ্চন আৰু প্ৰফেচাৰ কুলি ধৰণাজু নিহুৰ পৰা আহিছে তেওঁ ইয়াত সেই ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছে যাতে আমাৰ পৰম্পৰাৰ পৰা মানি অহা কাৰ্বিসকলৰ যিটো ধৰ্ম সেইটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে ইয়াত সেই সন্মিলন Nilitum dode sang seven karbi konan makido nang li honghari chikrongnon pari the chikrongnon hem chikrongnon puke thap damde nilitum ke than damjike karbi arnam ke kroy puthak bang anim pen karbi anim kopi sika chipreng ma la hai puthak si chithanji karbi ke jasmet pet ke hindu arnam pen man tunita pangrum nang ni mondir chardom chardi nang ni hon ke air chikok nang ni e hemalong hindu arnam amohor pabon nang ni towar dam pridam pro mondir thek lokaling chardom nang ni chardi nang ni mithang arnam aphan ning chuthenon pusi kangjang terang pen phirang ke thengnu ning jepon ning kan pen ni tu isi experiment claim lo je us risoi jang no mala so than pen pini ali duima awema akimi duima awema pusala ni tum che thek long lo la so bang a response me pik kadogowe risoi yang dum kachini aninga hang do atheu nono we ki midum ka charlie do bom lo dopik lo la se ni tum so jai mek ni thoma pharmat 14 15 16 la se pini gang dung ki ti lo non helang mai ta ke prat la si dak ni tum kumani phan sorsa se nang honghari nang hemphonim pu phan le ke che than gali dake ni tum ke kikroi belief system a philosophy la si ke che than la si philosophy yong si nang chini ne a belief system yong si nang chini ne pute nang jong he honghari che krongon jong he aron barim che krongon jong he a hemphonim che krongon la ke dam thavret po ki suithap suipru po la subtak se che than ibang ga chini nai ke la hanlo india long ke religious code po ke 6 web nima 6 anima phanan web dak hindu lo christian lo muslim lo buddhist lo sikhs lo jain lo sikh lo la phanan web la sontroke religious code dulo la panang para ke jok phana code ovelo lasi 2011 a census nang li lang nam lo polo ta hadak karbiara da tum chorkli chofijo tum ki matha thek ke matha pali thek ha phi pu tum men ke than ke chok che yoini si 2011 a census ke
Karbi Anglong, West Karbi Anglong cetak thiako lang Hindu population ke 7,66,000 doko. Laki manghu mimi. Lapen East West Karbi Anglong yong si Aron Barim si Chuarkli Chufijo tum yong si 80% do pulote hala others long ke klang ke others lapen ala kini arna mawe ni mawe to hange punang nelo. Others abang ke 3,568 wet lalen ang lima 80% a Karbi Chuarkli Chufijo polong si others ke 3,568 wet lasi non nilitum la 2027 na census long bangke laso ke pechok ifase borilo lasi munitum ningji pre others long si cetok dunang popo others long ke others and others lo ke hala sontrok pen anima ka prek akut kawe tumpan an ke laga others lo hada ke nang hong hari ta cetok dun puseta chok chelo hemponim bole cetok onda chok chelo mane bari the bole chok seta chok chelo. News Report KATV News. Karbi Anglong Autonomous Council KAC ki parlo is Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong a Karbi atum ST status aman ke long son thot si ang tan plan along ki do district ner ke pa Karbi atum ta ST status aman long po Prabjin ben thoy along ki do a Karbi atum apan ST status equal right aputha KAC CM EC meeting along deng phit po non pen ke Karbi Anglong ST Hill ST plan pu che jong thai avelu Isivet status as a consi dopo. Lapen longpo. PNC and Bangalo Conference Hall along ST status patak Karbi Anglong Autonomous Council, Karbi Welfare Autonomous Council lapen AAKSYU Angbong tripartite talk amay kang Bangso amay along penang approaching way atep ponsi toy along kido mate land district along kido a Karbi mate Karbi polote Karbi lo. Isivet lo ST status ta equal right donang jipu nili arjiding wiklo kemang pusi CM Dr. Tulram Ronghang Terapun non ke ni dada MLA man jalo na to ba hitu me pen jate na ba ai ke sa ina ko to man ke pudulong ko ni dulong ko dake assembly lo ni dulong ko na to bhana then this koi ki do akar be to ba kisu malam ta ni dulong ko non kom ni le ta solam ni dun jipulo amasi apona pire non anglang mati non ko assembly ke ni change ke la de itong Karbi chief minister alam chakateng alang ni Chief Minister pen bangso patak Assam khala khetro assembly along ta chingwai bon ta Chief Minister aphan ajahak plan a Karbi leaders tum kachiton te pen anning pathi thurong puta CM Jongpon lasi KAC pen ke ST status aputhak EC meeting along chipa pass pondet po jongsi nangli tum chekroi sar kahilia velo pulotangte KAC pen NOC ki PG aphan sik ding lo puta CM MLA Dr. Tuliram Ronghang nimjepo প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহবাস কৰা 8টা ডিষ্ট্ৰিক্ট 8টা জিলা কাৰ্বিসকলৰ দল সংগঠন আহিছে ইয়াত তেখেতসকলৰ যোৱাবাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰটা আলোচনা কৰিছে আলোচনা কৰি চিফ মিনিষ্টাৰে ক'লে যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যদি চাৰ্টিফিকেট দিয়ে ST হিল চাৰ্টিফিকেট তেনেহ'লে তেওঁলোকৰো ST হিলছৰ বুলি তেখেতসকলে তাক গ্ৰহণ কৰা হ'ব গতিকে আমি আলোচনা কৰিছোঁ সবে সিদ্ধান্ত লৈছে যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিটো নেকি ST হিল চাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণ কৰাতে তেওঁলোকৰ অনুমতি আমাক অনুমোদন জনাইছে আমিও তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱৰ মতে আমিও গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি EC পাছ কৰি তেওঁলোকৰ প্লেন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ আমি ST হিল চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Karbi Welfare Autonomous Council along kachiton te alam ki klang ke manghu memi pinpur me non hesi KWAC ke sengla ta CM song phijit inti ka tharaphan CM pasunang jipu kachiton tepu alam ki klang ke chokche wiklo puta CM ningjepon lasinilita MLA lopot assembly along plan akarbi atum ki sung puthak chesong dunpo lasi ST status ke thoi inglong akarbi ke do anta ajakong isivet po Ladak thang mat kachiplak avelo apot ST status ke equal loputa CM MLA Dr. Tuliram Ronghang Chaipon Land District along ke do district ner ke pangrumpet lak
kli sose plan akarbi atumapan SD status certificate kipia pothak Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen CM MLA Dr. Tuliram Rongha atumapan ning aklongpen KWAC CM song visit inti kathar kachuro pachirpon মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাননীয় চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংদেৱকো আমি কাৰ্বি প্লেন্স কাৰ্বিৰ হৈ পেলাই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যেহেতু আপনি এটা প্লেন কাৰ্বি লিড কৰি আছে তো আপুনি নতুন পাইছে তো আপুনি পাব্লিক বিলাক আপোনাৰ পৰা কেনেকা মানে সঁহাৰি পাব আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ মানুহবিলাক হয় এই যে চাওক এতিয়া আমিতো অন্যান্য জনগোষ্ঠীতকৈ আমি পিছপৰা এতিয়া আজি মিচিং আজি প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতসকলে চলাই আছে বা তিৱা আজি 35 ইয়াৰ্ছ ধৰি তেখেতসকলে কাউন্সিল চলাই আছে বা ৰাভাও তেনেকুৱা কিন্তু আমাকতো এতিয়াই দিছে তেতিয়া আমি প্ৰায় 35 বছৰ 40 বছৰ পিছুৱাই গ'লোঁ আমি অন্য জনগোষ্ঠীতকৈ News Report KATV (0283223) and Parta GP number 6901Pinya Birta Kilan Sikang Tonlo, Dome Thakme Kardom.